Uria wari munini wa mutongoria wa bururi na mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua, Martha Wangari wa Karua wa kiama kia PLP, oro hamwe na atongoria angi a mung'ethaniro matinda kaunti-ini ya Kirinyaga kuha muingi kumanyita mbaru. Harambe! Gachagua augite ati President William Ruto athiururukire bururi-ini wothe akimatha kura na akiranira kuhukia cieko cia njuragano indi riu thirikari yake niyo iratabania ngero ici. Ni mundu ucio gwitwo Ruto twaturaga nake na twahitanirie nake kwenda kugania nyumba ino itu, akenda kugania Meru na Embu na ithuĩ atuhurithanie, tugicoka tukihitania anjia kuraga ciana. Ngimwira ndi mukristiano ndi muthuri wa mutungatiri, ni ndeto icio ndinginyitanira nawe nake thakame ya ciana icio citu kuma rĩrĩa aciũragire na rĩakoma. Gachagua augite ati ni kuri na gikundi kia mwanya githondeketwo ni President William Ruto na kiria kiratabania njuragano ici. Hundreds of young people have been tortured to death by a special squad of 101 officers that was set up. Atongoria aria maumanite nake thutha ni makumithitie njuragano ici, makiuga ati gutire mwana wagiriire kuragwo na makoria kanitha kwihanda na gukumithia cieko ici. Thirikari iroraga ciana ti thirikari ya kurumirira. Thirikari iroraga ciana ti thirikari ya kwe kura citu. Mwanake ucio aretagwo Albert Ojwang no akorota mwana waku uria wonaga nyumba agikuinukira hwaini. Mwanake ucio baba wake arareirire maithori. Ithe wa mwanake ucio gwitwo Joan ugire mokire mucii marora nyumba itu makiona tuburi tondu thina nyumba njaga, magikua mwana mukinjurage mwana wa mumwe. Ringienda kwira thirikari atiriri kitho no matena ciana na mwana wa muthini ungi mubutia mundu uria muribagiria ni Ngai uria uri iguru. Atongoria magikinyereria ati no nginyagia munini wa munene wa borithi Eliud Lagat ainuke. Jana tumeona picha katika televisheni zetu vile kijana alipelekwa hospitali kama ameaga, na tunataka haki itendeke. Leo hii Eliud Lagat angekuwa step down ama angekuwa amewachisha kazi, lakini wanataka kuficha ukweli, ndio sababu wanazunguka, but the Kenyans know the truth. Alituambia hakuna extrajudicial killing itawezekana kwa serikali yake. Leo anaua ama haui? Serikali ya leo inaua ama haiui? Leo tunaona vijana wanakamatwa usiku na mchana na wanafichwa miezi 2-3, wanatoka akiwa wamekonda kama uzi. Mwena-ini wake mutongoria wa kiama gia PLP Martha Wangari wa Karua akinyiriirie ati mari hamwe ta mung'ethaniro ni meguthie na mbere na kurutithania wira nginyagia muthia riria magacagura umwe wa kurirukia federal niguo mahote kuinukia President William Ruto. Na PLP igukorwo igicaria kura toria wonaga thura kuikiruta wira Kirinyaga giki na bandu bothe bekurugama mundu wa DCP ni begukora na wa PLP no ndagika ya muthia ni tukanyitanira tumenye no kirindi kirenda gwika atia. O Gachagua no kireirie atongoria gicigo kia Mount Kenya aria maranyita thirikari ya President William Ruto mbaru akimeta endi ya ruriri na kuria muingi ukamafuta wira irebei-ini ati ya kwamba akishindwa hata handover kwa watu ambaye hawana plan. Wacha nikwambie, umefanya mzuri kukubali utashindwa, hapo umepata, si ndio? Pahali umeangukia, there is no provision of handing over in the Kenya Constitution. What there is assumption of office. Hatuhitaji wewe kwa rais mpya ambaye atachaguliwa na Wakenya kuchukua ofisi. Andu-ini ha Inooro TV kuma Kagio kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku.